Lakhipur online puthok saba July ki tang kun manga sakol se numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan pata maroi pa pao Mahima Singi Mantri Ranos Peguga Unaduna Assam da Mitei Mek Chanabagi Matang da Wari Sanakre Kasar Silchar da Child Climate Activist Lisipria Kanguzambu Ngarang Taram na Okre National Manipuri Progressive Front na Lisipria Kanguzambu Nobel Prize Pangbada Matik Charabini Haikre Nepal da plane Kaibada Taranipan Sire Pilot Sining Chitta Hingaure Director Pukrambam Bilas Singh Butaram Nokre Amasung Numitare ni Chatharakiba Manipuri Traditional Dance ki workshop Loisinkre Hauzik Mapungoi Pau Tabirase Assam ki Mahima Singh Mantri Maranos Peguka Manipuri Language Protection Coordination Committee MLPCC Manipuri Sahitya Parisara Samamati Mitei Irol Iek Loina Silon Apun Balup Milal Assam gi Bihut Kangbu Amaga Unaduna Assam da Mitei Mek Chatnabagi Matang da Wari Sanakre Silchar Circuit House da ngarang Mahima Singh Mantri ga Unaba Duda MLPCC gi Arambam Nanda Babuna Mitei Mayek na Lisingani ga Kunmanga gi academic session dagi Chatnaba Haugutaba Sida Oja Singh Matang da Hangba Wahang Amagi Paukumda Mantri na hai Assam gi Manipuri medium school singda Oja Oigataba Singna Tet Thagadaba Singh Mitei Mayek Haiba Oigadabani Amati Sitet Tasu Mitei Mayek Haiba Singna exam thabagi ayaba piragani aduna Assam gi Manipuri medium school singda Oja Oigadaba Singna Mitei Mayek Haitaba Yade Haibasi Mathangi Tet Amadi Sitet exam da Oiraglagani Haike Mantri na Makhata na Hairaduna Assam da Dr. Tambagi exam budi Oja Oibagi exam na henna Lurakadori Haike MLPCC ki chairman Dr. K.N. Chana Aikoi gi Hozik Oja Oiriba Singh asi karamna haihengani haina hangba wahang amagi paukomoina isa gi mayek tamba masung khangba haibasi tangai phadabani haiki Hozik government school singda Oja Oiriba Singna Mitei Mek khangba haibasi masagi mathautangni hainasu mantri na phongdoklamki aduga DLED B.Ed pass tobasu mathautai haiki Mahima Singh Mantri Ranos Peguga Unaba Duda MLPCC gi convener Asangbam Sopon Leisungbam Robindro S. Subongkor PH Biramani Manipuri Sahitya Parisara Assam gi General Secretary K.H. Dhiren Debasis Niten Milal Assam gi President Saram Herajit na Chingba Miyoi Singh Sarukjakhe Malem Sin Thungna Maming Leirabi Manipur gi Child Environmental Activist Lisipria Kanguzambu Silchar gi Itkola Awang Mandopta ngarang tongan balup singna taram na okre Manipuri Sahitya Parisara Assam Manipuri Language Protection Coordination Committee All Assam Manipuri Students Union Central Committee All Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee All Assam Manipuri Maira Paibi Apun Balup Amadi Manipuri Youth Front Assam na Sinduna Pangthokiba Tharomda Manipuri Language Protection Coordination Committee ki Chairman Dr. K.N. Chan Assam Manipuri Students Union Central Committee ki Advisor Saikom Komlakanta Manipuri Sahitya Parisara Assam ki General Secretary Dr. Khumuzam Dhiren All Assam Manipuri Maira Paibi Apun Balup ki President Guru Mayung Beni Misra All Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee ki President Konjengbam Ongbi Aruna Amadi Manipuri Youth Front Assam ki President Thangjam Projen na Chingba Miyoi Kayana Taistapam ki Thauram gi manung chana miyoi kayama amadi lup kaya gi luchingbi singna lengyan citation amadi memento na chingba Lisipria gi maphamda kudol tamke Lisipria na hai aikoi na climate change ki matangda oirabasu punna thengnaminaduna aikoi unity leinanaba thauna happa laksabani haina phungdokhi aikoi kudingmakna malem ge aing asagi khallasi ngaktuna thamnana bahona minasi khallasi bu ngakna bahona bata aikoi angang oringai dagi masigi matangda khangnana bahona batai Mahakna Rajasthan amadi Gujarat government ta haijabadagi mafam adugi mahiloisang sing school gi curriculum da climate change asisu subject ama oina tamba hore haiki achievements no khara high rake ko sumaina Delhi University akhoi university Delhi dana u pan bija akhoi loi students le dana du da students na una amal hard dia da mo exam je pass to ni gati mo exam je pass to ni gati na u pan bija amal hard dia de u hard di fail ha tare ko do bana oi ko adagi
Hey, natro, upan mo thawa simple law mena rule do same ja yam nuai aina haibadagi akhoi India da jina aina ai demands ne ko climate education na akhoi climate ki maramda akhoi sum khangan bado amang singda akhoi like just mana math science English ka tamdra adu mana climate change se subject ama magi lari ko na amang sing tambado satra singna adu aina je tawina akhoi government ta hey you know kanda akhoi si climate change tackle to ga di fight to ga na solution ga na akhoi climate change ki maramda khangda ba ya adana adu amang sing na je khangjalo di akhoi fight ja mukina kamana hai easy raktu na tro adu na farak na tro adu do aina government ta kan honai adu matham aina letter chithi do ai phanga iko Rajasthan ga Gujarat government gi hi moja moi school da na 3.5 lakh kai ba 150,000 students na moi lo lei do lo hajik na climate change cha subject amana tamme adu tambado aigi request aina haibadagi ne mona tamba haurai je adu mana jo adam aigi si initiative climate education ja mandatory ama compulsory ama onana aina jo kana hona aigi satagi adu mana khoigi atopa palong da jina aigi prime minister president ya mona dana chow bami moi da jo aina adu mana request adu taw je adu mana khoigi India states na मैम अदु माने नाइन रिक्वेस्ट तो बदगिना मैं मैम क्लाइमेट एजुकेशन जे सब्जेक्ट अमल ले मैं स्कूल दा ओ स्कूल में स्टेट दा अदु माना सामगी द जो अखोई कन होना गने आई लो स्टेट थुनाबा अखोई बॉल पृथ्वी पुना मकी कंट्री लोदा अदु माना अतोपा एयर पोल्यूशन लॉ साई अखोई ओजा हादारगा मा स्पीच तक हाइगे बदो आइना ना अखोई बैनर पायदना बैनर दो आई मैसेज हिदना आइना इबदो अदु पायगना अखोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई आदली दना आइना मागिना जुंगना मोगी president house की mamang दना आइना protest तोइने आइना नुमिदांग दो आइना पूरा अदु द लेपगना अदुम लेने को नुमिदांग दो दा पुना मक्तुदा कि अखोई अंगाम जे सो होन बंगमद्रे अखोई हिंगबजे यादरे अदुगी air pollution law जे pass तो बियो जे आइना तो मदु नुमिदांग दो तुम लेपगना इना banner पागा दुम ले दो अदु मथंग police तो अखोई president house अत्रा अदु protest को मजे आना थे को याम strict तो अखोई इंडिया दी अदु तो police ना मोई जे detain तो वही हाय तारे को वो police station तो वो पूगी protest तो भी आते ना वो banner वो पूगी तो माने ना तो भी को अखोई के जून सिदा अदु तो दा अबो तो वे अदु वही लेते अदु तो भी को protest चा तो वो तो अगला lastly finally हराम news चा Our President of India, Mama Sananda, he signed an ordinance. Mana sign na mato ordinance se ki air pollution law je pass to gre. Ado do ay khatang na to balate ko ado di. Ako'y climate activist ay kumana. Ya ako'y na punna ako'y movement je toga protest toga ako'y climate strike toga ne. Siyong ba je pangtok pangami je. अदु माइना मैम जो अखोई पुन्ना अमतो आइदी खोई आमे एक पांगथोक पंगमनी हाइदे ने जो हनिनी अदुगी टॉपिक न जेको सोनाई बिबिर ग्रामदा लिसिप्रिया कांगुजम बुतारामना उपगी थौरमदा नेशनल मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट की थौबुबा सिंगना लेंगयान फी हुक्तुना लिसिप्रिया बु पुगनिंग थौगत पिख्रे लुबसिगी जनरल सेक्रेटरी मणिकुमार थोकसोमना मसागी मरेंगबान हुगलक पफी लिसिप्रिया द हुक्खे महाकना आसाम की मितै सिंग पुनसिननबा कांखुल मुटखिदनबा महाकी वाफोंग सिंग फोंगदोकपियो हाइना मिट की पिरांगा लोनना हाइखे थौरमदुदा मिथुंग ओइकेबा मितै लुचिंगबा मदि नेशनल मणिपुरी प्रोग्रेसिव फ्रंट की वर्किंग प्रेसिडेंट Dr. Maimom Santi Kumar su Lisipriya da lengyan fi ama hukpikhe mahaki warol da mitei chanura laktagi athoibi Lisipriya kangujambo Nobel Prize pangbada matik charabini Nobel Prize pangbi ahanba mitei chanura oirasanu haina sumhagna phongdokhe aina disorder ni injai icha asina tv de thorakpa mobile de thorakpa nangi no madi Nobel Prize puran kada ba mitei alum no tarang tarang cha ni Khanganjaba ma tang sikpa saba paralysis diabetes prostate problem liver chawthokpa amadi kidney da nung leibana chingba atei ana layengi tamak senior physician Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC nongmaijing khudingi nungthilgi pung amadagina pung taruk phawba Kasar Lakhipur SDO office mamangda leiriba
JM Enterprise ta laktuna layang gadawri mangjauna na booking to bining basingna mobile number 9401219621 natraga 8135870447 number asida ngasimak pau phobiragu Tripura की धोलाई डिस्ट्रिक्ट की गंदतुइसादा हौकिबा जुलाई की तरानिथोइदा चाही तरामापन की परमेश्वर रियांग सीखिबा की मतुंगदा थोकिबा कांगलुप की इरांग नमरम ओइरगा अमांग आता थोकिबा सिंगदु की मतंगदा त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन की माइगेदगी डीजीपी अमदी धोलाई की डीएम की मफमदा चे इरखरे नोटिस अदुना चयोल अहुम की मनुंगदा रिपोर्ट पिखलकनबा हाइखरे नेपाल की त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता रनवे की हेक पाइखलकपगा खुदोंथिबा थोक्तुना प्लेन अदुदा तोंगबा मियोय 35 सिरे अदुगा पायलट ती सिनिंग चित्ता हिंगौरे थौदोक अदुंगारांग अयुक पुंग 13 की मिनिट 13 तापा मतमदा क्रू मेंबर अनिगा टेक्नीशियन 33 का लोइनना काठमांडूदगी पोखरादा पाइनना बहोनबदा थोकिबा थौदोक अदुदा 35 सिखिबनी अदुगा हिंगौबा पायलट मनीष रत्न संख्या मकोक्ता सोकपतगी लाइकनरी संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस अकादमी की डायरेक्टर हाब्लख्रबा मणिपुर स्टेट कला अकादमी यंग टैलेंट अवार्डी पुखरम्बम बिलासपु ngarang बहुजन साहित्य अकादमी नेशनल कमिटी ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट ना डायरेक्टर की ऑफिस ता अचंबा थौरम अमगा लोइनना थराम नोखरे थौरम का मरी लेना बहुजन साहित्य अकादमी की मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर फंजोबम लनाजित सिंह ना आर्टिस्ट होरखिबा ओजा बिलासना नसी महाकी होनजमन्ना डायरेक्टर की फम पुबा ngamlaklibasi अराइबा मदिनते हाइखी बहुजन साहित्य अकादमी की माइगेदगी डायरेक्टर पी बिलास सिंह दा लंग्यान बुके साइटेशन अमदी अचंबा कुदोल पोट पीतुना हराउते हम नोखी बहुजन साहित्य अकादमी की माइगेदगी आइबु डायरेक्टर फुल प्लेजर ओइबा सिदा आइबु हराउते यामना आइबु खुदोल तंबिबीदमक्ता अखोगी बहुजन साहित्य अकादमी बु हाइनिंगा लेतना थागत बेनोबेलेंट यूथ सोसाइटी अनवार पार्क कासारना सिलांगदना पांथोखिबा थौरम अमदा हंदकता तेजपुर की स्टेट लेवल ताइकोंडो चैंपियनशिप दा गोल्ड मेडल लौरख्रबी अदुगा ममांगी चहीदा छत्तीसगढ़ दा पांथोखिबा सब जूनियर नेशनल ताइकोंडो चैंपियनशिप दा गोल्ड लौरख्रबी अनवार पार्क की कब्रबम जॉय कुमार की मचानुपी कब्रबम सरस्वती की मफमदा हराउते यamba फोंदोखरे के राजमोहन नबीपम पोइदुना अनवार पार एलपी स्कूल दा ngarang पांथोखिबा थौरमदा ओजा तौरांगबम नोगेन ओजा मणिमोहन ओजा नीलबाबू ओजा के बाबा ओजा ए राधामोहन चिंगबा मियोय सिंगना मथंग सिटना अखनबा मिथुंग अमदी इकाई खुमनजबा मिथुंग सिंग ओइना दाइस्ता फमखि हाइना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थोकजम धीरेना फोंदोरकली Amalgam and Institute of Performing Arts Dolen Kunna Silangduna Thasigi Tang Tara Mangatigi Kunmatoi Papa Chatarakiba Numit Terenigi Oiba Free Workshop on Manipuri Traditional Dance Luisin Kre Lakhipur Kuno Mandop Achobada Pangtokiba Luisin Bagi Tauramatuda Magi Group Ki Oiba Jagoi Makal Kaya Utki Workshop Asi Sribar Putikal Amadi Binakandina Chingba Kungang Ahumda Tambi Takpiki Panbayai वर्कशॉप असिदा तंबी ताकपीरिबा ओजा गांगोम विश्वज्योति लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब तकी एमए लोइरबनी वर्कशॉप असिदा पुन्ना महिरोय चामग यांखै हेनमना सरुक जाखि वर्कशॉप असिगा मरी लेनना गांगोम विश्वज्योतिना असुमना फोंदोखि खुरुमजरी आइगी मिंग गांगोम विश्वज्योति अमलगम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हाइरिबा अपुनबा आर्ट फॉर्म मखल की इंस्टीट्यूशन असिदा होजिक डांस के इंस्ट्रक्टर होना लेजबनी अदुगा अखोइना हंदकी 7 days फ्री वर्कशॉप ऑन मणिपुरी ट्रेडिशनल डांस हाइरिबा नुमितरेनी की ओइबा वर्कशॉप असी सिंजबगी मरमदी अखोइगी इरमदम असिदा लेरिबा अखोइगी कल्चर बु थवाई यावबा नौना होगलकलिबा नहारोल मयाम अमा लेबा सिंग अदुगी टैलेंट अदुबु अखोइना एक्सपोज तौरबा मतुंगदा अखोइ मयाम पुन्ना अखोइगी इनादसी चौकटमिनासी अखोइगी इनादसी कन्मिनासी हौजिक मपान लम
की इन्फ्लुएंस ना अदुम हेंजिलकबा अदुम not only western culture atop culture me amna dominate tawsilakadawraba aduga akhoi ki yamna akhoi ki culture se adum yokhatpa ki adum lecture da natraga wari da kaino da khatwa reality da asuki matik watsilapagi mami ama adum ai isagi experience da gi as an artist aina adum uba phangjaba da gi nauna ikhalakli ba ai gi inau ichal mayam ama bu punsile ha ga akhoi ki culture asi hena awang ba thak khadmina si hai ma gi wakhalon da aina workshop asi sinjabani workshop asi loraba matungda asuki matik mashing yam ba mioi singna participate to be involved oi bire workshop asi da aduga matung tarak ba akhona da khatka da project ya da sukuna saruk yamina si loina na akhoi ki culture asi bu yokhatmina si chawkhatmina si hena awang ba thak da khadmina si hana mayam puna makta अखोई परफॉर्मिंग आर्ट्स की मखाद लेरिबा आर्ट फॉर्म सरुक्षिंग असिदगी थिएटर हारिबा यामना अचौबा स्ट्रीम अमा ओइरिबा थिएटर असिगी वर्कशॉप अमसु अखोइना यामना अतेबा मतम मनुंदा सिंजागे हाना थोरांग चरी होसिक जगोई की वर्कशॉप असि लोरबा मतुंदा थिएटर की वर्कशॉप लागदौरिबा 13th August अखोई की थवाइना पोंथा ओइख्रबा थोबा सिंगु अखोइना दरबन कचबा ओइना मखोइगे मथक्ता माइना लेरिबा Critical budget had when the Sigi Matata, workshop plus Kaikumba Mayamna, the same that Toya Changana, Hona Bidagati, final performance call with the Utpa, Mambaki Chango, the same surgery, Miguel Tabiba Mayamuna, Hari workshops, the Circuit in Malagati, Pakachariba, theatre workshop on critical budget had short period, the Pakakadoriba workshop, as you should serve Gaminasi, and Manipur Badminton Association Sinduna Humpunipan Super State Open Badminton Championship DM University Campus Talaiba MBA Indoor Stadium da Honorable Minister Forest and Environment Thongam Bisajitna Chief Guest Loinana Medical Minister Sapam Ranjanna President Employment Skill Development and Entrepreneurship Minister Haikam Dingo Amasung JN Manipur Dance Academy ki Director Pukramba Bilasna Guest of Honor Oiduna Haudokre Thauramda Saknairaba Iba Sarat Langam Library ki Founder M Chandramani Sekmai ki Founder Amasung Senior Columnist Dr. Rajkumar Gunachandra Ate Sports Department ki Miyoi Kyasu Thauramda Saruk Jaki Nungairaba Pao Khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi BP stroke oiruba singi anaba kayabo digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale layeng asina hidak amata yaudana haksangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthok handuna I tongta leiramba amot pasing sengdokpa ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna haksang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobbiu nasimak lengsim birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthil gi pung 1 phawba layeng seri chief consultant Dr. M. Santikumar Singha lifestyle medicine consultant Harvard School of Medicine USA certified Rompur Part 2 dasu numit khudingi naturopathy gi makal makha layang patap sijenatuna layang bahuzare advance booking gi damak mobile number 9706 554 286 natraga 9395 732 456 number asida call tawbirugo Aroibada maroiba pau amukhanna Mahimasingi Mantri Ranos Beguga Unaduna Asamda Mitei Mek Chanabagi Matangda Wari Sanakre Kasar Silcharda Child Climate Activist Lisipria Kanguzambu Ngarang Taramna Okre National Manipuri Progressive Front na Lisipria Kanguzambu Nobel Prize Pangbada Matik Charabini Haikre Nepal da plane Kaibada Taranipan Sire Pilot Sining Chitta Hingaure Director Pukrambam Bilas Singh Butaram Nokre Amasung Numitare ni Chatharakiba Manipuri Traditional Dance ki workshop loisin kre
Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.